Mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya Jumatatu tariki ni 23 turi mweri jwa etan tatu mwaka jwangiri jire 25 mwakara nkatho cia mwanya ntere chonde irawitete na mbere na gukenera na nguruki gutegera mibango ya Meru TV mbithire ngeko gatagwo gani twithira tugetakagira mantu uraja karikire ntatu cietu cia Meru TV rukiri aranyumene tukathara tugitonyaga ndene nkatheti cietu gutegera kuthuja na kuruki kuona mantu uraja karikire nkatheti na au kabere tukathara tugitonyaga kire mubango jwa tu kana jwa tu jwa turinge ime ara tukathara twina mugeni wa ntuko twaririe mantu kathumba no ndene county ya Meru ikuthire tukuri na mantu ja maingi kiri weekend iji yonde kuntu kwa naro tukathara tuja takaira jonde na nkuruki tukitagaga mantu jegie gikundi kya janzi kira kithirite kibangania gukungwira mwaka jumwe kana gutagera mwaka jumwe nyuma ya gikundi gikuthithia maandamano jaraja hari mwaka muthiru June ya tariki 25 won bambetaga Dennis Mutuma Muthomi kokwatoga ni kirintete chetu cha Meru TV rokiri tuambirie na ripoti ni area kiremangoshini urane bujumbe wa Central Imenti na chumiriti na kumeneria bonane ndionga ya urawa munini wa rais Rigathi Gachagua ndene ya county ya Meru kuringana na ngoshini augete ndionga Rigathi Gachagua amwana nkiama bakiama kia DCP nithirite kireta rumena na nkuruki kureta mpangara tano kira kari ba county izi ni araongerete na kuga ati rais William Ruto na batera kunengerwa kanya nikenda agatigira na kuingia mawira ne jara jonde ekere Meru kagitene ga campaign na wekiri mangushine mujumbe wa Central Imenti muthenya jwa narua na thikiritie kiumia ntere cha Ruiga MCK kirisa ketia Ruiga ara kirirwaria rwawe mujumbe ujo na meneretie bunene ndionga ya Rigathi Gachagua na yerete tempathu na rumena katikati ka Meru bunene na kinyankuruki gutiga into bia Meru binyangitwe kama Nguvo kulikuwa na vurugu. Watu wakapigana na mawe, watu wakaribiana mali, ukienda Meru town kulikuwa na matairi na chomo kwa barabara mpaka polisi ikatupa tiangas. Ukienda sehemu zingine zote Mikindoli na Maua kulikuwa namna hiyo hiyo. Ombi langu kama mjumbe wa Central Imenti na kama Mkristo kutoka area hii na kama Mkristo wa Ruiga Circuit na Kariene Parish, naomba tuwe na subira, tolerance. Tukubaliane watu wakitoka kuendeza policy zao, na hiyo ndio msimamo wa kanisa yoyote ile inataja jina la Yesu Kristo, kusiwe na vurugu ama vita kwa sababu sisi zote ni ndugu. Tunakubaliana hivyo? Koja watu wakubali waongee waende. Sisi kama watu wa Central Imenti au ukitafuta mjinga utapata Central Imenti. Ngoja mtu aseme polisi zake aende tuachwe to make decision zetu. Tunakubaliana hivyo? So that is our position. Hakuna haja ya kutoa mwenzako ndamu. Hakuna haja ya kusema uongo. Maongo ni pale kuna sema uongo ni sehemu nyingi, lakini yoyote isaidii mwananchi. Nkuruki mujumbe ujo na kuromba thirikari ya William Ruto ithereke wakanya itire ya Meru ngugi. Tupatie serikali iliyopo nafasi ifanyie wananchi kazi. Ni ara kinya orotithirite kiara thirikari Mutuma Ntoi urani gavana wa Meru o amwe na Ndangras Mutea ura bakuga batithirite bakithithia barabara kiri wondi yeje na kuga mweri jwe nana jwa kinya batithithia barabara iji kinya kethira ni cha county akethira kibathondekera Ruiga Circuit area yere Mutea gote barabara ekere kutige kuma ikweteke na makambao inge chionde ichenu na ntora kuthithia kibonga matana bonga matithairia murigo na bwe moyo na bote kweta ntijimbi na ande karabati inde kwethera tuwe kiara karabati inde kwethera tuwe kiara na ininda unironga kwa gwitete otemwa kuguru na ndethe kunete merwe iyo gwore kuiwa munene gwo bwiri kwetha mutuma na muthako wonge umutea beje bathithie na bwetha mutathithia mbae na bwire isande etha mutathithia Jumatano Aramisi nkeja kuthithia na barabara ekuma michogo nondora rengi bwa kurere maiga na ndeya ndekira mwanka ndakinya kaugi yethira butera mberia kauge buthiurukia mwanka kebari gwitia mweri yena nayo tekinya ntathithia
nonto kabaregete kuthithia mbere kenda kire magwa nawe kire mamenya kiuthi na mukuri no mume athungu thambere gempe kinyana ndentera kabanthukiria anga athungu thambere gempe tigwa nina Jesu na mwathani abutharime. Akirikiria nawe Ken Kamashinani witaga ngugi thirikari ya mutumanto ithinkia na rombete atongeria ba Meru kwa mutumanto ithinkia kanya ethira agitira Meru ngugi na kinyore waitirwa gitine Kawira Mwangaza. Oni ndandiki kiraitu murungi kiraitu ngoi mama ndeta ngiuga ngavana ni mama umagitine na ndendi uga ngavana ni baba kako makosa jale au na bishop na mbetekereria mbuga ngavana ni Reverend Isaac Mutuma nikenda kaeje kaka kwa mbamba kathoma tisa sawa antu betu. And finally mbuge antu betu mtoke utwa kae wakanya au gali etwarethe riojuri ngavana Mutuma nende thirikari ne 3 months Governor naewe kanya na imbije utereverendi mono wa Methodist omwe utereverendi wa Methodist utiumba gwitira mugongo nguge aju itara jure ajukinyia au ange antu betu thai tutena ngavana ni mama na leo ende netire kira kireo ikuwa ngavana Mutuma kanya aite nguge 2027 bau bange beje tunganye chumbe na chukale ndingirire keriko thithia atia ikuenda kana atia Kristo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kuma kere kaunti ya Meru kere ripoti ya Jeff Wagituma twerekera monka kaunti Muturi iriane kaunti ya Tharaka Nithi ni aria uria wari MCA wa wadi ya Marimanti na nkuruki no mwari kana mwari wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mwabu GK na umirete na kumeneria siasa baraba gutumira marietwa jatagiri kire barabangi ni miario ya kana kire miario ya GK na nekena kumurika muno ro ari munini wa rais Rigathi Gachagua na ntoba gweta munini wa rais kagita na gaka Professor Kithure Kindiki na kumweta muntu wa soprano ndakaro igona ena report yo Rĩrĩa ciaca ciendeire kũrikia mĩritere mwanya mwanya nthigũrũ ya Kenya bamwe ba ciaca bagĩtũmĩra marĩĩtwa matabatĩri kĩrĩ bara bangi itukomanĩte na ũrĩa warĩ MCA wa Marimanti na warĩ mwaria wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mwabu GK gũtarĩria igũrũ rĩa gĩũntũ gĩkĩ rũyĩngoro mweno nĩ igũrũ ndũgũ ndeto imaya no akaciyaga ciatha njerũ igantũnga na njĩra ntũragia nkĩũragia nkinya tarĩ Niruroje roranda thabirwe naru hiko kathuga karande jagirae heru mwere kande njero okathira ekemamu. One of the things dera muntu rwaria rwarua, you do not attack a character boro thaga uyokagira rwaria roro okathio ukekosoga kona rwaria ruru aretwe rotie noma okathio kerutha disqualification ke rwaria rwa. You don't attack an individual and hominem kana wataki personal character gamwa bakiwa gesiasa ntobubateri gutarabora bokari na tikenjuno kana gweta barabange marieto matare mao kore mukoro wetagwa musesa twere ntuge akothi au ranke nonto wathama au gakatwa gwata mwamba anto barira bauga uyu mumathi beta mwamba mumathi pachoka bero nguru pachoka uga nguru neo impothi pachoka bauga murugari noe imoguni basoka bauga mubitina noe inchamba yao iro muchesa thamire ntuge muntu ore kioria ochokage kioria to address kioria kiuburage kari ngerekana mwaba kinenkanira weta musiasa oronge kamuntu rende it is diminutive it disqualifies the character in every respectability of that individual ako ya kuga ngania ario nano agachokera warero ru akadia akerorothagira marekebisho riru akaruga magu lakini tiku akamuntu gaku the one kamuntu kirego yuagata wanda set connotate it is something like worthless philosophical regarding other people or the issues as useless and worthless which is not very fair with humanity.
narankoro kiombete komeneria shimiwa baraba gwita barabange marieto tamama mbere ya mwingi and ndwari ciothe kenda ndwari karia chama migambo kethura gotaboguonaga bia kuria bikethuranirwa bigatarwa nyamwere ere ku bia kuria bia bithoku nekenda bia ruo bikagena na chama ndwari buru kariogu ndiagwarugama gweta baba ngika muntu ogwe ngotwa gweta kamuntu re kana kamheshimiwa wakena. It's not fair. You are attacking the private morality of an individual. Kila wagerete wataki rwaria ukadiokiwa rwaria ukariona modia mwaba kiuga bobo. I claim that expertise then inquire cheke draka da kuria na chocho na nda kurankeragwa na nda tede kinya chongo koroga research in that discipline. I have all the documentation in regard to that. Ka means kanamukani ini kata committee standards ili kwendeka. Magejiga munga kadara kankiri potara Meru TV rieto kambeta ndagara waigona na kire ripoti ingi tumekire kaunti ya Tharaka Nithi tuchokere kire kaunti ya Meru twerekere monka gicigo bunge gya South Imenti ni ara pamwe bakari kuma gicigo bunge ya South Imenti ni baumirite na kumeneria bunene Florence Kajuju uria wari mujumbe wa mukuru wa mbere ndene kaunti ya Meru na bubu ni nyuma ya kwethirwa akithurwa ndene ya mbodi ya municipality ni governor wa kaunti ya Meru Mutuma Toithingia nera na ndia kare baba South Imenti bonekene kuga ati bagatigera ne bakugwata mbaru ura wijikene ta Felicity Nkirote Biriri kutuika mujumbe wa mukuru kire kithurano kya mwaka jwa 2027 iyo tukwenda kwira Kajuju na ndino ntutagwo gitikingi gitigere na no kya kwenda na naroni ribwaga irio biana bikayare na ndi abati kore irio biwa akanganirwa tuno ntutagwo irio binge bitigere aito kumuto kuga buru mutuma buru to gucokeria ngatho buru yona na Kajuju gitike unake yukie na nganire ende kintu nikira kiandigaria na kintu kira tuturigate turi Meru ikona na Kajuju ambiritie guru na ara kuma no wari umanlep wa Meru County alayorwa gitekingi kya Ombudsman na ndia kwina mamonka level ya county na nina twataka kinya manto jara Kajuju athietie tugerete gucure na njira nyingi ingugire ku Kajuju athietie South Imenti ndene Meru twataka tukona tiko Kajuju agitete atia athietie Honorable Kajuju egitare ware women left for 5 years kote tangible project tuona chiawe tutona kinya uria tukuona nandi kinya ora tuonaga kinya okorea jere kawira utikio tuona ute maendeleo tuona tue tuli antu ba Meru athithitie kinya jariko kana jariko tue twe Meru nya tutije Ombudsman kugata no tutije gitekere athuri gya kuthithia atia abatukoru no for those 10 years utikio antu ba Meru tuona athithitie na tukaromba nandi no we na tonyere araita women lep for 5 years kawira no arajukia for 5 years nandi twe Meru tuibanga ninya twe mtungi ngugi tone ora inya wagatu itera ngugi no nto kipindi kya wiki athirire tugatinda ochokeria muntu itere araritwa nandi kyo tukuromba batu twe turona gitike kirebwirwa Felicity Nkirote Biriri muntu onto itonete otongeria bwa Honorable Kajuju ari umandep itonete bwa ujongi uriku kairemia nandi tuliromba kuona ndamwe mtungi njaru kana face ya mtungi njaru tone agatuthiria no atia uketha unarikitie nyamura miaka 5 na uwo ngathiria 5 kinya Felicity nonto ifesi njaru nio tukwenda kuona no akathithia ata na muntu athuragwa gitene tafadhali auma na reguru natiga kwina maana ai na nthiguru kwena taitetie etite uria wona wauma nau ugeta witite ugeta guchwa ngugi ingi chiro ugachoka kurithia ng'ombe ciaku ugachoka kurithia nguku ciaku na maisha jakendelea ethana nararemerwo igwete ta kabere natigire gitike kia women lep mtungi na atu tumutegere tuone ngugire agatuitira tugerie Meru tugatinda guchoko ara tuumire twachoko ara tuumire atu entindo tuendere inya twingwa tuthure mtungi tuone noe matunda jawe indi tutuchokerio ore Meru tumuchokia kairi kwethira kuri muntu ungi umisini ya Meru Nkirote Felicity no taiga mu Meru kanywa Kajuju twamuthure miaka 5
akithirikiria ere guru bondi bachibi beauty room twathura kairemia na weja kairemia na watura thingi mbunge atimenya gutethia kuruti twana kanambi. Geri weekend hizi ndani ya kaunti ya Meru na ithiretwe gikujira ya siasa na njira nene. Ni arakire weekend hizi kuthiretwe kuri na ndiungayiro hari munini wa rais Rigathi Gachagua na nkuruki weekend oezi ni rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto amana munini wa Professor Kithure Kindiki barombera kwithira bare ageni bagiteo ndene ya kigomano kira kirari kiaremi ba iria ntere chegitoro ndene ya kaunti ya Meru. Tukitaka kigira matotete jonte na ndiunga ya mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua nionekane kwarirwa na njira nene bamba atongeria ara bamba bakuga ndiunga hizi nithiretwe kireta rumena mpangara tano na nkuruki kureta thina ndene kaunti ya Meru barabangi ibetheta bagitariria na kuthoja na nkuruki gutegera ndiunga rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto ndene ya kaunti ya Meru mukiri wa Nkonja nithiretwe gitubanganiria ripoti hizi yegie ndiunga ya mutongeri wa DCP urano wa munini wa rais Rigathi Gachagua ndani kaunti ya Meru na meambo miritu kabisa kumenere kitendo kila kiathithe kwa musindo kiengo ndiungene mheshimiwa Rigathi Gachagua na ntukoyera mutongori wa kiama kia DCP nikiosikiza ground Rigathi Gachagua ukinyantere sembe amona kiama bawe bangi baliungete nteriji ende nikoronekere ndukembethe baba inge betumika boboe barabara kamatine lori amwana okamata mitethi tangi kuya kuthangala ni misemanio ye de kare umbeza kwethari kithurio bainge na reo mutongori wa ndukembethe no Daktari Martin Kimathi kumathero rojene ara umirete na kumenerie kare uyumbi wa Igembe Centro mheshimiwa ndani kile na umire kuria ntonte kumenya bakumana aba ore ametendi tangi medimbo na maia kenda be ya kura Rigathi Gachagua na ntubara bondo kwite musemano ya kuiba Gachagua borakuwa mheshimiwa wetu mheshimiwa ndani muyumbi wa Igembe Centro ndakesi bukaridho. You are stooping too low. You are becoming very desperate. That is a very desperate move. Imutongeri ori kuwete karietwa MP womba kura mitendi tangi na ufere ana ndaka kuma kuraya siya kurwa Igembe Centro kaitene kauna kwa nebwa ya kira yuthi bamwe barabateranda utumika ntetone yi akioriende kinya barabange bakethera betumikania na siasa na muno akiona ni kolotela kiara kiri mubunga wa Igembe Centro rira kuambesa ire nyangetwe ikiewa yuthi baba tumika bobo ni kaba kinyasi atumikana njirenge kureta maendeleo antuba kiengu barero tumira bobo ikile no antuba kiengu na starabu na barabonde bakara metendi tangi teba kiengo bara ikilo baretete antuba kiengo batritangu ikarangyo ni antwangwana na ni astarabu ni bendete amani na Igembe Centro no mwanka yono kwe leonida ni yo ukurethete kwantu kwaku au komborete kaurene iro kwe ya namuma tekaba ikiura kinyambasi ya kone ya tumiko kama taritwa nkulukie kwantu siringi manelelele na kura metendi tangi ndukene sekengo kionde. That is very shameful, and in fact, mheshimiwa, you are the face of shame in Igembe Centro, in the current leadership, na in the current regime, and to Igembe Centro bate tayari wetikire siasa seruko ikariu. Na inkwendo Kiripotera Meru TV kumathero road na Igembe Centro beta mokiri onkonja. Nkatho cia mwanya mukiri wa Nkunja nonto bo ripoti twerekera monga kaunti mutorira ni kaunti ya Tharaka Nithi ni arakwa kagita ka mieri iri nandi makarika jana gutewa nijonekene gwetana mbere na kuongereka ndene kaunti ya Tharaka Nithi ni ara gukurikana ati kwa kagita ka mieri iri ana nkurukie batantatu nebethirite bakionekana batei ndene ya kaunti ici kiriana baba batantatu omwake no ethiritwe akigwatikana ari moyo na ibubu nyuma yo gukacibitari babo bange batano bombe bethirite bakigwatikana batete uturo bwao kuringana na abitha ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi oroje keneta Nelly Karimi na ugite thirikari ya kaunti ici ni thiritwe igika mitaratara nikenda kuthithia uchunkuni na kumenya makarika jaja nikino ntu ja kwemba kana nikino ntu ja komba kwethirwa ja kiumira ndene ya kaunti ici
makarika matwana tunini gutegwa ndeni akaunti ya Tharaka Nithi no akamathiete na mbere makiongerekaga ara indi cio wanjenda ndeni ya thirikari akaunti ya Tharaka Nithi keri karimi rwigi oyete kana kangi gakamuntu karume gatetwe nja ya Bonanza Children's Home mujini wa Chuka ara keri yaugite indi ndeni ya mieri yeri twana tuthanthatu ituonekanite tutetwe. Hata simu sasa hivi kutoka kwa matron wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa, na tukaweza kuact very fast tukuja tuangalie mtoto. Hii mwezi na last month, this is the month of June and last month, tumekuwa na kesi 6 za watoto ambao wametupwa. Na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto. Hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini naendelea. Kiuga kiritwana tutu tuthanthatu ikamwe kikoyetwo kari moyo na tunthe itwana tuturume. Fortunately leo ndio tumepata ambaye ako hai. Hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa. So tunataka kujua ni watu wa kutoka around, investigators kindly come to our rescue, mtuambie ni watu wa hapa, ni watu wa kutoka mbali, what is going on, because it's a specific gender, vijana tu. Kere akiuga kana gakamuntu karume kari thinani na kwogu kwino batubo mtu kuringaga ripoti rero na makarikata mama magikarika. And we can already tell the boys are very 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 endangered. Kama in 1 month tunaongelelea vijana 6. Vijana 6 is just not a number. Kindly let's come out. Kama community pia ulikuwa unajua kuna mtu ambaye ana expect mtoto na sahi hana mtoto, mali umerent wageni ambao tuko na wao, kama unajua kuna mtu alikuwa ana expect mtoto hana mtoto, come and tell us. Muthiani kere akiruta mbito kirinkia maya unchunkoni guchunkuna bwega na kumenya imbiyongo ekuthina mbere keri makarika mama matwana tuturume gutegwa turi tunini. Juzi tumekuwa na CID pale tukichukua yule mwingine, bado tunangoja reports, tujue ni reports ya aina gani, tujue ni watu wa hapa kwetu, tujue ni watu wa mbali, na kama wale ni mtu wa mbali, jua Tharaka Nithi is one of the counties that is very accommodating. Sisi tunachukua watu kutoka kila mahali wanakuja hapa wanaform communities. Kwa hivyo hamtatumia the same place kukuja kuulia watoto wetu na kutupa watoto. Kwa hivyo tutaitisha very stiff measures kuweza kujua hakuna mtoto ambaye atatupwa tena hii kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Riboti ya murimi wa mbogo mutegerio Meru TV na nkuruki nteto cia Meru TV ro kirene agutwikira gatanta kiri nteto cietu ende ugata kuraja no tunkethero ngicogagira na mantu uraja karinde ne nkatheti cietu ndi na nkatheti ya The Daily Nation na nkuruki nkethero ngitagagira nkatheti ya The Standard.